Ia, o le mafua'anga ua whaia tātou o le koe tātou press conference nei au li. Ona ua ātono tō mataina lava. A mea ua tauna declare le tātou outbreak o le Dengue Fever. Ia, makua fo'i la o mea whapei nei e le whaingofie le kōlinga o se outbreak. Ua e whainga awhia uma i a sector so le mālo, pe o whainga awhia ai e o loo asi mai. Ia mela ngā sa mawhawalau whainga o le nā tauna so na kōpea se whanga o mautinoa. Ki o lea la o mautinoa o e tato outbreak o Dengue Fever tono tato atunu'u. Ua miti uma i a criterion so le dengue or the outbreak, the definition of outbreak of dengue fever. Ia o uma fo'i na o atu i le kapineta. Ia le fo'i la o atanga mai le kapineta. Mea e whailois whafofuanga i Matāgaluega. E tauwhaia i e whalaititia lau whai o. Whaistako national campaign e whalaititia lau whai o e a fia le dengue fever. Ia, ma tauvulolanga declare lo le outbreak. La lau whaatanga mai le kapineta. Ia se ila meana o ko le tato whono nei, tanranga nei fiafi. Ia, peo hensila fia o le a foi o dengue fever outbreaks tipo whatutonga Sāmoa is taimi o whanu. Ia, kupo fo isek tu lava, so sak nu lava e ia te climate peo Sāmoa. Warm, tropical, delicatimo, yo atunu'u e whai fo ina mawai le dengue fever. Ia atonu la teile lavo o outbreaks of dengue fever e sau koe alu, ai le tōtele nisi a whiai, ai le tōtele fo isi mali wai. Ia ai e fo isi outbreaks, ua e isi o mali wai. Ia pese ila unerna le tawaina e whai losi fofuanga. Ona o lea ua le outbreak. Tau hefse fofuanga e tauna whaalaititia i a breeding sites of mosquitoes. Tau lang whaista to national cleaning campaign. Ia, national cleaning campaign na tau a Matāgaluega weekend nei ma le lewa yasu. Ia, mela na le tau sanga tuai tato whono whaavai, komiti whaavai tu mālo, e fo nei e te soni mai fo le Lalolagi le Fiva. Ia awaina i eini le mwhaintu fua ia le namu. Ia mai fo whaalaititi ai leo whai o namu tonu le tunu. Ia o le cleaning campaign lana o le ang tua foi wa tone lua masina o whatu lava tato media le a foi. Ia tato awareness o le dengue. Wa matana a matamai le dengue. Se lua masina tau wai. Ai lai titi a whai numela. Al whai numela le roa le wei nei. E wau se futasi cases lava o le first 2 weeks o apelila. Ia al tautola le wei nei. 216 the cases. E wei nei. The Mangkula cases were confirmed. After 8 cases are confirming. Alai ai. Mangkula foi nisi. Lai mau dengue fever. Ai pea fapela ko se fulula mawai le tia i tele. Ia winga la le ola tanta na faʻamaʻi fai se blood test. Ele o loa fola ina lai mau ai le dengue. Ia ai pese ina cases la ne o faʻamaʻi o tina ina. Ia o fai test, whaali mai ina o lai maua i le dengue fever. E mea la nā e a fo. O tau ai loa la na te clea loa dengue fever tini nei le outbreak. Ai tau loa fai sa fufuanga tau fai whaala i se whai numela. Ia, o le si mako activity le pēnga pi ai o le fumigation. O la o aku le mako o whai ngā wenga i fo le whale a onga. Fo ni whale mai. I fo nei i le tula lea o le northwest o Bob. Wa o le areas lava ia o le eke lea ia i le ngasngase lea.
e whanga o mai faʻamaʻi ia faʻamaʻi ma whaleaʻonga. Tau whaiwha lai titia ia e fo. Ia lea whautausaga mai fo isi whalephaingaluega ma e fo ni pe whaiwhainga whanga ia lako ia le whautausaga mai ia maku whangalele pe whaingoa o lea whaingaluega e whanga namu. Fumicated namu. Ia le wai saungia iai e la whautausaga mai fo ia le Sāmoa victims group. O ia e whanga namu nā. Ia mea whapena au nanganga o le saungia iai lau whaingaluega. Ia mea la te mine o le la tau mai nei la taunga na whaita mai tōni vai la au hoi le wa chemicals nei e le whapea la ingai chemicals ai le la vai whanga o mai ia onga ma e whapalea onga ma whamaʻi uma mea o mai fia whangai nā whaare ki tia nā ia pese I o tapenganga leia nei na mtanga wena ai o le it's a multi-sector approach na winga o sectors uma lawa mālō ia taku Ministry of Women's e fonge ma taku women or taku Ministry of Natural Resources and Environment ia te ministries na tau la mo wala tonga fo ia fai o fo ile New York ala la activate elise me ala a fa polinga tele la atunu'u activate e fo New York ai tau wanga mai pelta se pai mai o tanga sua mai isi tanga wenga ma New York ia matu tamu whainga a matu mana o mia fo so soani o se neni po ta vale mana o mia fo ila whainga wenga ia atono i mea la tau sanga tu ia